Guys, mwiriwe neza. Hano hantu harimo abantu bari mu cyumba bakina filime. Uyu munsi wa none bafite filime yitwa Amanda Series. Bakoze urugendo runini cyane baturuka i Kigali, i Musanze, mu bice byinshi bigiye bitandukanye. N'abakinnyi bateraniye hamwe. Uyu munsi wa none reka mbinjirane ngiye kubereka. Gake gakeya turi kumwe. Ngaba bose ngira ngo muri kugenda mubabona. Uriya ni Boss Ready. Abangaba bose akaba ari abakinnyi be, as you see. Okay. And again, this guy. Pull up. Hey, hello. Muri ready? Hello guys. Muri ready? Babwire. Murajaye ko Man, Muragiye ko twaje. Hello. Of course, nitwa Anik. Nzakina ndi Amanda muri Amanda Series. Hey guys, it's got drone and nzakina ndi Alicia. Hello, welcome my people. Of course, nitwa Patrick nzakina nitwa Brian. And season nitwa Amanda. Yo, ni Felix. Nzakina nitwa Kalista muri Amanda Series. Of course, nitwa Yisi. Nzakina muri Amanda. Nzakina nitwa What's up guys, of course nitwa Liz na nzakina nitwa Bianca in Amanda Series. What guy? Pull up. Guys. Hey, hello. Muri ready? Hello guys. Muri ready? Babwire. Murajaye ko Man, twaje. Muragiye ko twaje. Dore mabuja arimo arahisha ibintu. Uyu nguyu ni mabuja. Kamubazanire wese muramubona. She's a beautiful. Yes. And then I'm beautiful. reka mbereke umukinnyi. Dore n'undi arinjiye. Uyu munsi ndahabana. This guy. Muzehe mukuru. Muzehe ndewe. Uko niko binjiye basuhuzanya. Kalisiti. Uko niko Kalisiti bamwakiye. And again. These guys, uyu we ni umusore yitwa Gisigo. These guys. Ya Amanda Series. Urabona ikiyo gitandenze. Uyu rero bamwita Lize, ni umwe mu bakinnyi tuzaba turi kumwe. And of course ngiye kubereka umwe mu basaza tuzabana, ngira ngo bose nabaciyemo. Reka mbereke muzehe bimeze neza se? Wagwan.